Biyag ti tao. Hay, anya matan. Jak mai-concentrate tag review. Nakaar-ariwawa dagiti kakadwak a borders iti bangir asilan. Sapay nakapigpig sa ti panagpatukar ta. Hay, anya mat dagitan. Elsie! Elsie! Look at that tay! Tay, look at that! Nilimi abak lang agab-abang iti bangir asilan. Look at that tay, ito'y ko na! Wan, umayan! Rumarka! Tayam amo ka kadag iti babarkadag. Umikan! Ala, agriprepaso ak mimi. Da kayo latan. Kan may sa awan esam ko iti kakastaragragsak. Nadayta ka man eh. KG ka talaga. Ay sus! Saan na uso ti KG ita? Umikan! Makidanggay ka kada kami nga jamming. Manjak mimi, babainak. Jak am-am mo dagiti kakadwam nga agiinom. Kan may sa, jak umin-inom iti arak. Ay, nani ka matanagan. Ta Justin naman. Umikan! Yam amo ka kadag iti friends ko. Yam amo man tagayam mo, Mimi. Sure! Iso ni Elsie. Agam-abang di tabangir asilid. Hi, Elsie. Nice meeting you. Siyak ni Jerry. Hello? Napintas to'y gaya mo Mimi. Talaga! Super pintas ni Elsie. Awan ti makunak iti beauty na. Talaga napintas. Ngam di yung ar-arman tabawal, Anya? Apay bawal? Sabay armat ko ma. Oh, atay. Agshot ka, Elsie. Atay, oh. Ops! Di may kaniti arak to'y BFF ko, Saan nga gininam ti arak dayta? Dayta ti Diyos. Inamom dayta, Elsie. Agyaman ak, mimi. Mag-enjoy tayo, Tawan ti landlady ta, Elsie. Ay! Nakabakasyon. Iti 1 month, iti probinsyada. Mimi. Sige! Ag-enjoy tayo kakadwa. Da kami ka ni Elsie, ti border iti dati abalay. Isong awan ti madisturbo. Isong ag-enjoy tayo, Nakapanawan, nang iti babarkadak apasig abubulog. Ituloy ta nga inuman tinabati nga arak, friend. Ala, amumat ajak umin-inom. Sikakit dimet. Italaan. Tapno maramanamat, Atoy, basit laang. Mimi. Basit laang. Promise. O sige, basit lang nga. Hay, nagpait. Kasta lang iti damo, Elsie. Ngayon to narwam kan. Nasamsam ito pa yan. Ngam tagapulot, tiraman na. O mabisan pa. No damo atilmon, napait. Ngam no may kadwa, saan una yan? No may katlo atilmon, sumasamitan. Aging ga, nakasamsam iton, tiraman na. Kat sa pulam tumatan. O sige, atay pa'y. Ay na. Sige. Hay, napait lang tamat. Ay na, kasano ka sana napait? Kat sa gamasit batin inuman? Adwam nga min tinumam. Kastoy, buyain na. Kastoy karamidam. Ay, nagsamit. Elsie, Si kamat gayam, Claire. kumusta ti examen mo? Ay, jak amo no pasado amin. Ay, jak namin nakaripaso, idi kalman. Apay asuyab ka, asuyab. Napuyat ka kadi? Wan nga ron. Nagisangpat manan ni Mimi iti barkada na iti dagos mi. Kat nagiinom da, aging ga iti parbangon. Umakar ka nga minan iti boarding house. Umay kan itayan ko tadwatan ijay. Agbingay ta iti abang. Sige, takasaritak tupay dana ng kantatang ko. May papan iti dayta. O Elsie, papanam, kat nalpas mo tanti klase. Agawid kami kini Claire, Mimi. Kat amangan no lunes sakton nga agsubli. Oray ta alas 9 ti klasik inton lunes. Makiteksak man iti cellphone mo? Ni, itaman pa'y ngawan load mo. Kat bastante kamat akanayon iti load. O, adto ti cellphone ko. Thank you. Jack, ito da iti cellphone mo no agawid ka. Di nakpanawan, tawang kadwa. Ha? Di
panawan, friend. Mabuti nga kagmay sa dito, ay. Anya? Ibagam ka ni Claire, tapaw itan da kadag iti dadakkel mo iti allowance mo. Di ka nagawid, please. Oh, at ti kwarta nga impaw itdananang mo, Elsie. Agyaman na, Claire. Aywan, nasa ukayam katakwa na ti maipapan iti panagakar mo iti boarding house ko. Kat imanugot damot. No, kasta. Agim pa ki ang marudan. Tapno makaakara kun iti ayan mo, Claire. Ala, inakukus mo mat amin nun akagawaak, Mimi. Apa yan? Ay, di na panawan iti boarding house. Pangasim. Agsangit, sige ka. Di kagdanag. Agayam talat na nga uray agdumatan iti pagabangan. Ay, manjak, di na panawan. Kaslakap sa atin, ti pangibilbilangakan ka. Iso di nagpanawan, please. Ha? Amo matipagdaldala na kita. About my family. Family problem ko. About iti ex ko, nagloko kanya. Ay, kakaisuna na iliwliwag konti amin. Idadaka. Ita, panawan nakmanen. Kasanwakon. Siguradong aglidayak manen. Tagmay may sa agton. Mimi. Pangasim, di ka pumana, friend. Kasi nakumamat. Ala. Di ka nga rudan agsangit. Tasaan kan apanawan, Mimi. Pakiitad bunto lakin ni Elsie dayto yan. Tadimat ngamin agaw-awi daun balasang ko. Wala na, Paula. Panagbabayad man gaya man iti tuition. Ay, dito pati bagas, Claire, balasak ka. Pasensya kan. Sa nabalay ta, itulod ka iti pagluganam. Akan tumalay kan iti pagtaksay mamang itulod iti bagas dyan takmay. Pasensya ka na, balasang ka. Okay lang, tata. O sige, patuluyot nga rodan. Tapno jak marabyan a sumangpot iti syudad. Anyat imbaga dananang kantatang ko nga, Claire. Agsingsingpot ka kano. Mailiw da kano kan. Kanape adi ka mutlakan no agawi din iti lugar tayo. Agawi dak inton umay abulan, Claire. O sige, agkuyog tanto nga ron. Ay, aguray ka. Aping agkay warati bote ti arak dito sirok ti lamisaan mo. Ay na, dami mi ah. Nagiinom damanan dito iti rabi eh. Umay ka nga minan iti boarding house ko. Umakar kay Giant. Ang mga masuruan ka pa iti sana nasaya at dito eh. Saan, Claire? Kan ungayam. Nagbaliw ti pangadeng ko. Jakon umakar iti dagos mo. Dito yaklatan. Maasyanak namin kini Mimi. Awan kadwa na dito eh. No umakarak iti pagabangan. Hoy! Di ka nariwawa. Tama nga numangig na kayo aking balay. Agungat! Di na kayo tinariwawa. Sige. Dami kami narutan. Inerwan lang ang Di sige, baka mo kayo ha. Ika nga rudan. Chopi! Agbati ako Mimi. Dito unag tikat ko pagjamingan. Okay, baka mo ka. Gusto mo, tap na adda kadwami ka ni Elsie nga aginom. Oh, ato yung tipulutan tayo. Uminom tayo kiti. Talaga nakasursuro ka matin Elsie ha. Sana kas idi mapilpilitan kang uminom. Niman Mimi tinangisoro kanya. Ay na, makaadik gayam at talaga. Kas tadi kay ko kan ka Elsie. Game na game ka ita na makijaming. Sige, agparte tayo. Ibusan tayo amin na ginatang ko nga arat. Agsapa mo't gayaman. Apay kasto eh. Nagsakit mo't tan tintero abagik. Apay naman siya ang tinagidak itinalabasit. Nalpasak mo't tan ang nagbinulan. Tikawas ko. Nabalikid mo't tan. Mimi! Mimi! Ayan mo! Adda pa'y ladagiti nagipusan abot iti arak dito ayan tilamisaan. Malagip kun. Nagiinom kami iti rabi. Kati amok.
Nakaturog gapoy tinalaw sa bartag ko. Kat ni Jeric ti kadwami kin ni Mimi. Mimi, apay akas jay. Jak maawatan day jay anapasamak. At dalakit di saan anasayang at anapasamak kanyak ajak amo. Ay na, di ka maawatan, Elsie. Nalaos ti bartag ko di rabi. Diyan kun amo tinararamid ko. Agpatataan, friend. Uy, siya. Nabarbarte kak matan. Naiturog ko itinagtugawat. Anya, Kaya no may papani tinalabasit ang mancha ti bidget. Ang mga no nasugat ka mat. Kita ang mga nadasugat iti sa kawano imam. awan sugat ko, Mimi. Kat, anya nga tayo dyan? Mariribo ka na, Mimi. At dalakit din ang idadanas kanyak iti day ti arabi. At danang gundaway kanyak. Elsie! Uy, Elsie! Ha? Ni, si kamot gayam, Claire. Ala, kat no itayak pa dito abay mo. Madlaw na o nagdipampanunutan. Apay, adda ka di parikot mo. Awan, Claire. Saan ka asigo da kasta? No kwarta ti parikot mo, ibagam. Adapay mo't nabati a kwartak. Manuti ka sa pulam. At dapay kwarta, Claire. Jak ngamin mayulo ti leksyon tayo. Jak amuno apay. Mauli na pa nagja-jamming tayo dito Mimi, Elsie. Ngamin, agawid ako ni G lugar mi. Tayo jayak ka nung nag-eskwela. Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Tag sublimod tanti ama kay abroad. Kasta ka di? No kasta, awanan ka jamming mi ka ni Elsie. Saan ka di, Elsie? Oh, apa Elsie? Anya tin mapaspasamakan ka. Di ka matan matagtagar eh. Ken, nay. Apa yakas lang nasakit, tikitam kanyak? Napigsa ti atap ko asi katinangin dadanas kanyak, Jeric. Ay! Apa yakas tati panangkitam ka ni Jeric, Elsie? Nagsakit tikitam kan kwa na. Kaslat na basol na kan ka. Sapay ko ma. Tadin tumakarman no asino man ti ulag kada tayo nga gagayang. Ala! Anya ti sasawa mi, Elsie? Sige, madlaw ka gurnak ni Elsie, Mimi. Nagsakit nga mintikita na kanyak. Sige, patuloy ako na. Okay, ingat, Jeric! Hoy, Elsie! Anyat mapaspasama kan ka? Nagtatantikitam ka ni Jeric. Talaga saanan nga agsusurot dagiti pampanunutak, Mimi. Kalpasan ti amin. Pumanawan day dya at Jeric. Kaya't asawan day ta. Guilty ti awanan bain na alalaki. Anya? Kunak tupay katahos to ti atap ko. Talagang adda nang itatanas kanya kiti day di arabe, Mimi. Ha? Nag-pregnancy test at talaga positive. Masikugag, Mimi. Anya? Nagbungan ti panang idadanas na kanya. Katnakal ti atap ko aday dya, Jeric, ti akin arami di amin. Awanan ba enda dya, Jeric, Mimi? Iso ti rapist. Elsie. Indadanas nagday dya lalaki, Mimi. Iso ti atapak nga ama to ininawag. Kunami lano agad adal ti ginagaram ije syudad. Ngam sa magayam, tanapan ka nagpasikaw. Tatang, pagkawanin da ko. Diyak nagayatan ti panagsikog ko. Diyak amo no asino at talaga tinakasikog kanya. Basol mo malaang. Nasursurum pa yan ta ginom iti arak. Andiyan ka ita. Insagmak na kanday ta nga arak. Tadi ka mga minagpampanunot iti nasayaat. Agrigrigat kami adadakkel, mau dito'y lugar tayaw. Ayat mila mapagadalda ka. Ngam sa bali magayam tinararamid mo. Ayawang pa'y ganas mait.
Kasta ka, Elsie? Kasano ma'am ti balay Mimi? Ala, sumrat ka. Di met nagteksakan ka sa pulag to'y balayo, eh? Nagdamdamag ak. Amon gayam, ado ti ginaggatang ko. Aramatam dagito ito nagpasngay ka. Arwatan nyo iti ipasngay mo. Mimi, agyaman na. Talaga gayam ka. Di ka nang lipat apulos. Ngam ti gayam mo ani Jeric. Di naman la malagip matimang sapul kanya. Talaga alinipat nan tinaramid na kanya. Talaga ka din nga iso ti atapan, nga amati si kog mo? Asino pa'y kuma? Kat isumatla ti lalaki akadwata iti daydi a panagiinom tayo. Taimununan anagawid dagiti lalaki akakadwa tayo. Saan ka di? Pakawanan lang, Elsie. Sorry. Jakon ka ba ela nakalabanan ti konsensya? Anyat kaya't masawan, Mimi. Sorry. Siyak ti kwa. Ti amati si kog mo. Anya? Ay-ayaten ka ngamin unay, Mimi. Pudno kas ti kinatao. Abadingak. Ngam si kati nakariknak iti ayat. Nabayagan nga dali madariknak ka. Ngam mabay na ka mangipudno. Tambo ka mapaayak. Iso kas jeti na panunot ko awagas. Tapno matagik kwa ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Mimi. Imbilang kakas nakapsat ko. Ngamjak lang pag-arop amay turad na gaya mapagaramidan iti sana nasayaan. Sorry talaga. Takdarak din naramid ko. Ikasar ka. Gapo tayo ayatin ka, Elsie. Dinakid ka man! Traidor ka gaya magayam! Ikarom iti pagbaludan kinaramid mo! Sana? Di na kipabalod. Masi ka kanya. Itata nakapagpas nga yakon. Agpakpakaasi ang kada kayo, tatang. Nanang, kaya't ko tagtuloy nga agadal. Ikandak kumapay iti may sa agundaway. Mala, awan problema kanyak. Tilay pakpakaasik kan ka anak ko. Adal ko matin to na ram. Ijam ti makibarkada. Wan tatang, promise. Kat ulitak nagkidaw iti pamakawan kada kayo. Gapo iti inaramid ko iti kanlabas. Nudyak ko man nagbisyo. Nalabit. Saan anapasamak ti kastoy kanya? Ala, pag nakmam day ta napasamakan ka anak ko. Basta agsingsingpot ka awan. William, dagiti pakigay ma'am. Tapno saan ka ang maisungsong nga agbisyo. Wan nanang. Mala, asikaso mo, ti pa nag-enroll mo. Da kami, ti makamukan ni nanang mau, iti anak mau. Nasaya at ta nakabalo da hindi nang gundaway ken ka. Kasjay, ti rumbang ken kwa na. Agyamanak iti kaaddayo akanayo namang tultulong kanya, tatang. Nanang, katkid na wag adiyo kumabaybayan ti anak ko. Tauray kas ti naramid ti amana. Anak kulat ta ni baby. Jak kayat nga iraman itinagbasulan ti amana. Wain, awan ti rumbang apagdanagam iti apo ko may, tadi mi baybayan. Basta gaadal ka na imbag. Tapno matunog mo ti arapap mau. Nga uray kasta, tinapagtag mau. Biyag ti tao. Tatang? Anyat sangsangitan nyo. Ninanang mo, anak ko, pinanawan na tan. Anya? Napanan na. Si Mura ta ni lalaki, anang isukatan na kadata, anak ko. Anya? Apay ati nakin kuyog.
Di na kadikayat akadin na, anak ko. Anya nga iti masakbayak iti sidong yo. Kit, awan mo trabaho yo. Makasapol at tumot lang ang anak ko. Diyak nagayatan ti pan nakapukaw ti trabaho. Tanagsiraan ti kumpanya apag trabawak. Apay nga pinanawan nak ni nanang. Kasanuwag payitan ngay. Anak, ano sampay lang to'y maitad ko abalon mo amaman agiskwila, anak ko. Tinggatang ko ni tibagas tinat kadak iti kalman. Napanak na ki extra na ki construction, anak ko. Anya muting. Awan pa'y ganas tag-eskwela no kastoy. Anya nga ti pagmeriendak dito eh. Pagplitik mo't lang nga mapanag-eskwela na ito eh. Anong sampay ti magmagna, anak ko? Ta asidigman. Masaduta ka magna. Ay, ura dya ag meriendan. Ano sa kong tibisin ko? Ryan, ituludan kanto ni ti meriendam no aldaw, anak ko. Sanay! Ay na, agyaman nak angkal. Natarimaan ng tipayong ko. Agyaman nak Isak ti rumbang agyaman, kanakan. Tani na yun ang tibayad mo kanya. Wala tatip munday ta, angkal. Agyaman nak, isa, kanakan. Aywan, yag kuntuman di sapatos nila kay ko, tapadait ko kada kayo, angkal. Muna, yagmulat ta isa. O sige, mapanakon, angkal, ha? Sige, agyaman nak manan. Ay na, anusak pa lang tagdahit iti sapatos. Kaya nagtarimaan iti payong, kananya pa iti ta. Tawan pa yung paki-extra ak nga construction. Ayan na tati anak ko. Dayjay gayam. Nakatugaw iti puon ti kayo. Ryan! Anak! Apay nga may kayo dito'y pagadalan. Umay ka. Ikang ka iti merienda manak ko. Oh, adoy. Kimata nga kiti banana kyo kan adapay Diyos mo dita. Anya kay mutin. Di kayo lamabay ni tikasta lang ayo. Nagmursen kayo. Kababay titsura yo, tatang. Saan nga mo dagiti kaadalak ang marigrigat ti amak? Ala, yagyo na itan, tapumanaw kayon. Oo, anak ko. Sige nga, Rod. Panawan ka na, anak ko. Umangan ka, Wen. Weng, alaki din. Pumanaw kayon. Naksa makikumboy dito tsindahan ah. Makasidsida iti naimas. Tano adda makumbuyak. Mga anak ton dito eh. Makaamon ton ni tatang ah. Kuray ta na iramot iti asin na sidsidain na. Hoy! Narasam mo ta. Nagbuntog ka nga kungunay. Wen Ben, ubayon. Ninanang dayjay ah. Narasam! Umana ako ni Tikotse. Wen, sige. Sumarumuan. Nanang! Nanang! Ryan, Nanang! Kailiw ka na yan. Apay pinanawan nak. Nanang! lading itak anak ko. Plano ko mati umay mangsukon kan kangam istrikto ni Ben. Sino ka di dayjay lalaki, nanang? Apay abugbuggawan na kayo. Aqua, ni tatam aben. Simuro takon kan kuana. Tanda mabalin na iti biag. Nauma akon iti kinarigat ti panagbiag tayo anak ko. Iso aramid ko ti kastoy. Pasensya ka kumaan. Sumurot ang matkin ka, nanang. Anya, Please, nanang. Yak kayatan ni Gibalay. Awan tinapinta sa masakbayak iti sidong ni tatang. Nanang, awan mo't na talaga tapanggadan na. Makiki-extra lang, mat. ko. Alan na, nanang. Please, sumurutakin kan. Sige, umay kang arudan. Tani, agur-urayan ni tatam aben itilugan. Tulungan nak amang imot kadag iti ginatgatang ko, anak ko. Agsuro ka man ngagmaneho, Felisa. Ay, jakmat ammo, Ben. Isungarot ako na ngagsuro ka. Tapno masursurom.
Di mo pala pinadpadas, di mo amo kun kunamon. Basta isuro ka. Tapno si Kanton, ti mangimaniho kanya. Makabannog mo, tag maniho. Ay kat sige Padasek no amok, Ben. Wen, nalakalaeng. Kabalam dayta, Felisa. Yung karingan di anak mo. Tawasingan na jalugan. Nasa papay, Ben. Alas 4:30 pala iti parbangon. Di mo man pag senyorit 20 anak mo, dito'y balay, Felisa. Masapa ka marita. Isu ariingam ni Ryan. Tawasingan na tilugan ko. Ay, syaklaengen, Ben. Kasano nga ron ang makaluto ka ngay? Ringam ti anak mo kuna! Anyak mo na ngay dito'y balay. Isurong mo't at tumulong ka na iti trabaho Nawatam! Anak, pangasim. Agawit na ni Jay palay. Manjak, awan na pintas ang masakbayak iti sidong nyo. Isu aninanang ti sumurutak. Naimbag ijay. Tama itad da amin na kasapunak. Kinsigurado ang mapagadaldak. Anak ko. Ala, pumanaw kayon. Maudin da ito yung mayo dito pagadalan Nangan kayon, Uncle? Wan isa. Nalpasan. Anyat sindayo ngay. Asin man nga tan, Uncle. Kuha. Dak kami nasangot tinapan na kikyenta. Taado ti awat ko ada ita ka sapatos. Ala, agrubat kayo nga rod, Uncle. Taintay mangan itirwar. Ay, saanan. Adaw pa'y ita ka sapatos. Agyaman naglaangan. Kan may sa, nabsugak pa'y. Ay na, makauray day tatrabaho yo, Uncle. Alakit din, tapno makapasyar kayo, mat. Ipasyar kayo, Uncle. Ay na, saanan. Agyaman naglaangan. Ala nga rod, ikang kaila iti kwarta yun. Adtoy, igatang yun ti iti sidaan nyo, ha? Saan man na puro asin ti sidaan yun? Anya nga iti pigsayo, no di kay matmangan iti nasustansya. Pasapol ngamin nga aging pedak kanakan. Anyat yung urnungan nyo, ay, Uncle. Katag may sakay matan iti balayo. Pinanawan na kay langaruden dagiti agina. Oray kasjay iti inaramid ti asawak. Napatagdalat ta iti anak ko, iti biyak ko, kaanakan. Anya? Ginuliban na kayo ni auntie? Kastapay laang ti ibagayo? Saan nyo akagura? Awan ti maganap ko, nugurag ti asawa kaanakan. Imbis akas na ti aramidak, ikararaga kiti, nawatag ti kaasi ti Diyos. Asapay ko tamakamiris tumat larang. Kat agsublidan dito'y balay. Umuli ka man iti bubong. Taliham, tasukatan ta ti pintor na. Mabuti nga umuli, tata. Bakla kaya. Kita damot ti agdan nga ramatang. Sa anak ana irwam nga umuli, tata. Irwam mo itan. Sabali ti biyag mo ija balayaw. Sabali mo dito'y. Tamakipagnanaid ka la dito'y balay ko. Tata. Alan, agunay kan. Itala makapagtrabaho ka iti husto dito'y balay. Tawan klaseng. Alan, agunay kan daldaway. Ben, inak makichenda. Sige. At ito iti pakitindam. Masaluta ka rumar. Uray tamong matintag maneho. Alamon tilogan. Sige, mapanak nga rudan. Ta sigurado nga adu ti tao ita. Taal daw ti tsenda. Mala, mapan ka nga rodan. Darasam. Api akasla sa bali ti taray ti lugan ita. Kasla, adda ti, sapay pasalog. Api ngay, tiyakmat may prenon. Awan preno ti lugan. Nagsakit ti panang panaw mon kada kami, Felisa. Pakawanan na ka nagiti nagbasulakin ka. Felisa, nasakit ti panangikalang mo kanyak ini. Nasaksakit man matan ti kastoy nagpanagam.
Ngam di ka madanagan. Jak pulos nangimula ti sakit tinakamakin ka. Ipatpatag ko na. Awanan ay dinanang mo. Awanan ti rason. Tapno agtalinad kapay jay balay datatam aben. Agawitan ni jay balay. Anak ko. Jak mayat ti agawid. Kanayon nga ibagaday dinanang kanya. Ani tatabin ti makaitid iti napinta sa masakbayak. Iso ajak pumanaw iti sidong na. Agsardeng ka pa lang agadal, Ryan. Agurnong ka pa iti pagadal mo. Tano makaurnong ka, mabalin mo ton ti agadal. Di kagdanag, tatulungan kang tumot laeng. Agtrabaho ka iti construction, tadagayam ko mangisarakan ka. Kan manipod ita, alas 3 ti parbangon ti panagring mo. Agtrabaho ka nga umuna dito balay. Sakbay amapan ka agtrabaho. Nawatam! Marigatan akong itisidong ni Tata Ben. Iso apumanaw akong dito'y balay na. Kimutungak pa iki din. Tanaparigat ako iti husto dito'y. Nagdagsin na giti patrabaho na kanyak. Kanayon ti puyat ko dito'y. Iso apumanawak. Agawid ako ni balay. Gundawayak ti kawan na. Tatang! Tatang! Ayan nga ta ni Tatang. Tatang! Tatang! Awan samat. Ngam. Apay asaan na nakatrangka ti ridaw? Pinsan Ryan, nasaya ata nagawid ka. Insan isa? Adda ka mo't gayam dito balay. Wan, tabampantayak ni tatang mo. Ha? Apa ni Tatang insan? Ken, ayan na ka di. Adda iti silid na. Ay na, masakit ti amam. Anya? Apay? Anya't sakit ni Tatang ko. Nagkutong kayon, Tatang. Ala. Ang yaman na. Tanauray ko ti panagawin mo. Apay adi yung bagbaga masakit kayo gaya mo. Tatang. Kilahat mo ti panagsakit ko. Nahalak iti panagap-apgat ko. Dito sakit ko. Nabaybay ti sakit ko. Aging ka nagbalinan akan sa... Tatang. Paimbag kayo kuma. Lablapanak ti sakit ko. Kabalak na ito. Pinanagsak na iti panagawit mo, anak ko. Sorry, iti kinatangsit ko kada kayo iti kalabas. Pakawanindak ko ma. Tatang. Sika, inspirasyon ko, ngagbibiya. Iswala ba na ito yung sakit ko, anak ko. Kawanindak ko ma. Tatang. Oo. Mabit lang. Tadaited ko king ka. Adto iti bakbuk ko. Sika, ti baonag amang hirawar iti karkana. Sa sibibihagak pa ay anak ko. O kagaama, anak ko. Ni. Nawadwad agad ti karga ti pasbuk yo. Para king kadayta ng unong ko. Tatang. Anya na nagtanok kagayam nga ama. Insakripisyum ti salunat mo. Kapula ang kanyak nga anak mo. Ipatpatag kaunay. Tatang.
Biyag. Ti tao. Hello, Eva. Hello, Bong. Noad daw ayam ita. Agkita ta. Ha? Sige. Aday bagakan ka, Bong. Amok amaragsakan ka. At damit ibagaking ka, Eva. Ha? Talaga? No kasta? Agpadata nga da sorpresa na iti tunggal maysa? Eva. O sige, ibagam na sa dino ti pagsarakan ta. Kan noan niya nga oras. Okay. Denggam, te bagak no sa dino. Anya ka ti ko na nga ibagam, Bong. Sikapay ti umo nang agsao, sakbay asyak. Sikapay Bong. Madamdaman ton kanya. Sikapay nga umo na, Eva. Sikapay nga rod. Siyak ton no madamdama. O sige, ibagamon ti ko na nga ibagam. Anya kami dayta. Sige. Tangay pilitin na. Siyak nga rod ti umo na. Sakbay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kang ka, Eva. Lading itik nga ibaga. Pugsatin tanti relasyon ta. Anya? Adan sa bali ngay ayata, Eva. Kat umadanin ti kalay sami. Anya? Pakawanan na kuma. Diyak mo't siguro pakabasulan ti mga ibaga itipod no amarikrik na. Bong, apay akas kamot tanti magpagam. Ada ka di nagkurangan no nagbasulakan ka. Awan, Eva. Ngam natakwa-taklaktan iti bagik asaan gayam asik at ayata. Bong. Ngam, pangasim. Di ka kumagimula iti sakit tinakam kanyak. Ita, mabalin ka di amamuan. Ti kunam nga ibagam kanyak. Awan kayang Bong. Kun naglaing na ichay. Lipate mo yun. Di na ibagak. Pagkawanan na kumatatang. Nailaw ka, anak. Anya nga raw. Kat adda ditan. Awatan tayon ti kinapudno. Anak ko. Ay wana man na imbag ti sikug mo. Anya ngay. Kat saan mo mo't anagayatan ti amay. Di mo mo't namnamain na sinaan na ka tinakasikugkin ka. Tatang. Ala. Aklunang tigasat mo, anak ko. Narigat mo, no ipilit mo tibagim kinkwana. No saan nakagayam ngay ayatayin. Pag nakmam na ita, anak ko. Amum taon no sumarunaw. Di ka basta agtalag iti lalaki. Aging gadi na kaing kasal. Pagadalam na ita, Eva. Masya nakijigayam ko. Ay, agpas nga nga ro balasang ni Eva. Kat kapilitan ang akasta. Day tangaming kay. Kung kunana, ang pangtumo nga may. Ni, unay madata nga pa nagsasawmay jigayam kon. Agpay sumay. Limod nga ang pangdayjay. Kundi pakipot, idi ararmak. Ngam nagpasikog malagayam. Anya nga ita, nakarman na. Ni, anya nga nakarma nga ibagbagamat. Kitpun may, nakarma. Gapoy iti panagin imana. Amok nga nasakit tinakam mo iti gayam ko. Ta binastad na kay di nag-aram ka kanya na.
Ngam saan ko mamat nga nga kasta ti bagbagam. Ay, saan? Tinisting ko lang mo. Iri, saan ko sineryoso ti panagaram ko king kuana? Isungawan na sakit abakrang kaw. Ore binasted na. Anya? Ay, awang ngaruden na. Agsikog abalasang di kay yamam. Kundi pakipot to mo. Iri, anya nga ita. Linuko na laki ngaruday. Ni, anya nga dagita nga ibagbagam. Imbes nga ima magwano, laisan tayo di gayam ko. Andi nga yan tayo kit di. Saan nga kasta? Talaga ka di nga awan plano, mamangibaga itag paiso ken ni Bong. Anak ko, anak bunga ti panakailawan yaw. Awanan ti panggapwak amang ipudno iti amin tatang. Uray taawan dan dito'y iti asawa na. Anak ko, Kabaila kabiyagan ti anak ko nga uray awan ama na tatang. mala. Ada amin kin ka desisyon, anak ko. Amok ang makailiwliwag kantaw. Tamakunak ang natibker ka, anak ko. Syakmet lang amin ti agbalin akaasi. Nupay dagula kiti nagbiddutak tatang. Masapul nga agbalinak anatibkar. Para itipas nga'y kunto nga anak ko. Ay ayatan ka, Eva. Sana lapad kanyak ti kinadat anak mo. Nakasagana ka mangibilang kaspodpod nung anak ko. Basta ayatan na. Mang Danilo, ladingitak. Ngam sa anak pa anak kasagana ang makiinay at manan. Eva, Maawatan dak ko ma. Ngam no kadag ito'y. Ti anak ko tinakaisentrohan ti atensyon ko. Awan iti panunot ko ti makirelasyon manan. di kagdanak. Maawatan ka. Ngamnupay kasta, si uurayak lata. Urayak no kaano nga klunam ti datdaton kong ayat. Damag ko nga dan sa kanwag-araram king nga iba. Puno ka tayo. Wan? Ay. Itama. Tamangan nagsikog ka manay. Ha? Ay. Sigurado mangarod amailawan ka na. Anya? Marik na ngamin, anarakop ka kay, no may papaniti lalakay. Ay, nasakla ti boss dito opisina tayaw. Nabayagin na pinapanaw ka. Ha? Ibabayin mo ti kumpanya, ti kasta nga raramida. Awan plano ka mga klon ka ni Mang Danilo. Oh, imposible ah. Jackpot yan. Narakop kay ti lalaki ko nakmanay. Iso asiguradaw, agsikog kanto manin na balasang. Ha? Imposible nga dapat lamang seryoso king gamay. Nailawan ka niti na minsan. Isa paglulukwan na kalangin na kiti lalaki. Ha? Ubiyang ka pa, iba. Di mo pa idamanda tareknam. No adareknam ka ni Danilo. Apakit din nga di mo ikan iti gundaway. Madlaw mat nga nasingpat. Kan nakasaga na nga mga klon iti anak mo. Diyak mo, friend. Ngamno kadag ito'y. Diyak pala kaya tagsao. Tanariga tagsao iti patapos ako nada. Eva, awan pala iti panunot ko dayta. Basta ti anak ko lang tinakaisentroan ti imatang ko. Kaya't ko ngamin nga ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto matkit di data ko nam. Ngam ulita ka. No dalakit di pakariak na am iti ayat. Awan dakas na. Lukataman ng data po iba. Basta awan pa'y iti panunot ko dayta. Mami, inak makiayayam dita balay da mimi. O sige anak, agawid ka dagos ha? Wan mami, sige, mapanakon. Sige, aganad ka anak ko. Ay na. Nagpardas ti panagtulid ti aldaw, anak ko. Dakulaw ti anak mau.
Uwen nga rod, tatang. Elementaryan ti anak ko. Kahit, kumusta ka mo tayo, anak ko? Okay, akmat kan, tatang. Kas makita yumat. Kanayon na kanaragsak, gapu iti anak ko. Nga oray mauuyaw ka? Gapo iti panaganak mo abalasang? Wen, tatang. Ti anak ko ti mangmangtad iti tibkar kanyak. Eva, Kan syempre, ti Diyos na marswa. Dakkel ngamin ti pamatik adi na kami baybayan iti anak ko. Tata Danilaw, anya ko mati maghanap mo ni Eva ngay. Naganak abalasang na jay. Oh, may babayin ka lang no iso ti asawam, tata. Tay bagada segunda mano ti asawam. Professional kayo. Baro ka. Ay, ado dita, mas nasaysayat ngam ni Eva. Sige, Barok. Panawan ka pa. Tadapay papanak. Panawan ka. Madlaw, ama di tinamnam na iti imbagak diyo. Jak to sardingan na diyang Eva. Taday tuyin ti kundaway ko amang balis king kwa na. Gapo iti panang busted na kanyak iday. Di mo lamaw. Ang mga nulimod nga kikita da Eva kanti amati anak na. Anya? Ala, tilay bagbagamat. Nabayagan nga awan komunikasyon da. Iso nga imposible ti bagbagam. Oo, anyat amom nga. Iso asan ang makias asawa. Tay suda pa'y lagayam nga aging gay. Tay tisigod ang nubyo na. Ay, tsaka mo kanyam. Naggagat ka nga garami di ti istorya. Kanapay nga ni Ibalatay at isang ka-istoryam. Nasakit pa lang ay atinakam mo yung ganatata. Tapi na ay nakaedi. Nasakit tinakam nga. Pulos! Pulos nga. Kitamkat baro ka pa lang aging gatadta. Hang ka pa lang nakamubun niya. Gapo iti panang paay na kanyam. Iso nga nasakit tinakam mo. Oho. Pway? No taraon ko man ni Eva? Imbakbakwar ko na. Ha? Pagkananok kumangay. Para tako pakitin itilusaw. Oho. Pulos mo't Duraglaklakaya ka baraw. Nukas ka ni Eva ti asawa. Yaks! Pulos mo! Ni, ag-file ka man iti lib mo, kunam. Anayon ka matan nga aglib? Why? Tanasaki manan ti tiyangkaw. Ramanan na mo ti sigag ko. Ado magaminan ti saksakitin ti bagay. Ay, nagrigat ti awan katulungan na. Apay ngamin nga awan nagbayag nga karelasyon mo. Kanayon da ka nga panpanawan. Yak amaw. Talaga siguro agasat ko ti mapampanawan. Sige. Tay nakasarita ti bus tayo. Kinukas kasanaw. Ang mga nag-filak iti early retirement ko. Sige. Ay na, nasakit ti sigad ko. Ay, kasimot deta nga katrabahwak. Adumot tandag iti kinaliblibin ang awan mo tinagbayag kadakwada. Ay, sanda siguro nga naano sante kinalabid deta nga lalaki. Iso nga panawan da. Talaga nga di ka nakiasawa nga pulos Eva. Wan gayam, naragsaka kon, taada anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay, wan matakid di. Makitak mo ti kinaragsak mo, Eva. Kaslawan nga pulos ti problema iti biyag. Wan gaputan na kasingsing pati anak ko. Awan apulos ti problema ken ko ana. Isa may mayatan ti kastoy. Tawan ti sabali apang panunutak. Tila ang anak ko. Kat, nagkita dan nga agama. Wan friend, nagkita dan. Ngam nagsubliman nan ija Amerika ti amana. Kadwana ti pamilyana. Nagrigat na yati kastoy. Nasakit una yun ti tiyangkaw. Kunti bukot kun sikit kaw. Ay na, marigata na kamag na. Ngam, ikat-ikatak. Tamakipilak di ta. Tagpatik apak.
Ay, ano sa kong tagpila dito eh. Awang mo pagbayad ko iti private na doktor. Ay na. O sige anak ko, agyaman na ka, mapanakon. Ha? Aguray ka. Ni Eva day jay ah. Adda nurse akin na sarita na. Kit anak ko, kunana. Adda ita. Lumabasin nito yung ko. Eva? Ne, si kamat kayam na ita. Kumusta? Umayak ko mga rod agpa-check up dito eh. Ha? Ne, apay, anyat sakit mo? Maulawak. Agsip-ngitip pa nagkita. Eva? Ha? Ay sus, ala, umay ka, itugaw mo pa ilaan dito eh. Ayabak ti nurse nga anak ko. Agyaman na Eva. Nakasingsingput kayo nang isikaso kanya. Nang roon na tiners nga anak mau. Awanan yaman na. Kan pagrabungan ta anak ko ti mga sikaso kadag iti pasyente da. Mababai na ka. Ha? Sika nga inuyaw ko iday. Sika magagayam ti makatulong kanya. Eva, pakawanan na uma. Ay na, di mon panunutan dayta. Nalipata kun. Iso mabalin ka di. Di mon ipalagip. Makasangita lang amin na manglagay. Mababay na una yung king ka, Eva. Kastamot din iti anak mau. Ay na, baybay amon tinapalabas kunakmat. Pakawanan na kuma. Gapoy iti panagumumsik ka na kayo iti kalamays. Pagbabawi akong dagiday. Nunay tibkol, tipadam matao, di mo katawaan. Tamangan no isuntugayam, ti makatulong ken ka, apaman a makabangon. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Anya kay matan? Nagwara kay man nandito kusinan, tatang? Wali sakto, madamdama. Agkay waratin na po dito datar kan lamisaan. Saysayangan yung tinapoy. Naibatak nga 20 platok itay naganak, balasang ko. Ay na, makapasuron kayo. Saysayangan yung tinapoy. Mangirarit kayo lang arudan. Kastapay taramidan nyo. Ay, suray, Rima, yaking gagara. Ala, dalusan nyo dagita. Kutunan tayo tumanan. Wan, dalusakon, Rima. Tatang, anyaman yung imbaga ti asawa kon. Imbal lang yung kano, tinapoy kan sidan. Kan impatog yung kano di bagas. Ay na, saan apon no dahi ta, Brindo? Jak imbal lang ti bagas. Kan jak inggagara. Ay di kayo nagrason pa'y. Kapabay tararamidin nyo. Nirima nga asawak tagsapsapol iti kanan tayo dito'y balay. Iso akitain nyo matbasit ater aramidin nyo. Takababay ni ti asawak. Anak ko. Awan lang aro din tararamidin nyo dito'y balay. Kasta kayo pa'y. Naibatakla ang ti plato. Yak mutin gagara ti panakaibal lang. Di kayo nagrason pa'y. Ay na, kaya't yun sa mananti makaraman kanya ka. Ala, ingkay agdalo si di kusina. Takababay ni ti asawak. Mabanbanog nga agapoy ti trabaho na. Sa kastapay ti masangputan na dito'y balay. Ala, ingkay agdalusan, tatang.
Wan, anak ka. Jack maanusan ng tamang Brendo. Sapay nagangdod. Ibagang mamatag digos. Kanayon kumot nga ibagaday ta, bakit? Malamin ka no. Jack maanusan na nakabalay ti amam. Anya nga rin taramidin tangay. Sakla ka na yun ang tagdisdesisyon. Agpanunot ka mo tayo ti rumbang amaramid. Awan mo't nga rin ti sa bali akamangan na. No di siyak nga anak na, bakit? Agpaaramid tayo ti kalkalapaw. Taiso ti pagnadan na. Anya? Kalkalapaw laang mat. Basit ti magastos iti dayta. Sige. Sikat ti makam mo, Rima. Akin kalapaw ditoy, Rima. Da kayo. Nasaysaya at numailasin kayo. Tap numaaramid yu ti kay kayat yo. Inyaramidan da kayo iti bukod yu abalay. Ha? Apay nga duduwa mo't diding na. Di kay man nagreklamo. Didingan tayo ton iti sakaw. Kan uray saan tayo nga ikan iti datar na. Talaan tayo ton tay kamayo. Ti importante, ada kamayo. Sige nga ron, balasang ka. Adamat ang dali ka na paglutuan nyo ditoy. Dito ti puspuruyaw. Agyaman ak, Rima. Mangala kayon ton iti bagas yu balay. Mangala kayo ton iti 5 kilo. Umdas mat siguron day nga abastuyo iti 2 alawas. Wen no makabulan no iso. Rima, agtarakan kay sakit di iti baboy Ha? Ne, saan, Lore? Anya nga ro di naramid yu akas lakulungan ti baboy ngay. Akwa. Saan nakulungan ti baboy day jay? Pag naudan ni katugangak. Anya? Ne, apay ilasin yun ni tatalitaw. Akwa, iso nga min tagpilit alumasin. Agkabaw nga minan. Agkabil, no sumro ti kabaw na. Anya? Di mi kumakayat alumasin ang magpilit mo't. Nulapdan mi, kumabil. Kasta aya? Pasiminto mi kumati pinaaramid mi akal kalapaw na ngam di namat kayat. Sako ti kayat na pagdiding mi. Iso asako ti diding ti kagudwa ti kalkalapaw na. Anya? Nagsweldo kan, Rima, bakit? Addo ti kwarta. Ingka makichendan. Sam ti makichenda at trabahom dayta. Tawan mo nga rod panggadam. Bakit? Mababay na nga rod kin ka. Tasyak mo't alalakin ti para balay. Okay lang kanyak. Adamot trabaho. Tinapatag, awan bisyong. Bakit? Wan gayam. Ay, awan pailat maitad ta nga abasto ni tatang atan Adu pa'y ti binayadak. Adu ti utang ko. Ha? Bakit? At dapay mo't la siguro bagas na. Igatangam ton iti asin, tay supay lat si daan na. Ne, agas asok mo't di takalkalapaw ni tatalito. Aglut-luto siguro. Mapanak man dita. Uray tsak umasidag. Taamangan no dang ranak. Siripok laang tiar aramiden na. Nagasukbit na ito'y akayaw. Nabasan sa mat. Ne, agsasaong agmaymay sa. Pudnon sa mati ko na ni Rima. Agkabawon ni Tatalito. Tatalito! Tata! Sino dahi ka? Ni Lori, Tata! Ni Lori akarubayo. Dumanon ka. Ni, nasingput mo't. Mapanak iti ayan na. Sumrekalatan. Tawan mo't latari daw ito kalkalapaw ko. Balasang ka. Wan nga rod, nakatiwangwang mo't ito kalkalapaw yo. Saan abalin? Tapno presko. Anyat lutlutwan nyo. Agi pampapurekak man iti danaw. Tagkapiak. Adain kirog ko abagas. Iso ti kapiak. Kat nangan kayon.
sa anak amang mangan iti agsapa. Nual daw la mga anak. Ket into narabi agkapiak tulaeng manen Anya? Ni, apay adi kay mangan iti agsapakan rabi Wan, tapno makainutak. Basitin tay bagas ko balasang kao. Mabiit laang tata ha. Inak mangala iti makan dita balay. Ay so, saanan, kababain balasang kao. Basta orayan dak, ta inak mangala iti kaninyo. Pasensya kan balasang ko. Mabisinak talaga. Alamangan kayo laang tata. Inton bigat, yagan kayo manen iti kaninyo. Ay na, agyaman balasang ko. Naimbag ka pa'y. Taoray saan ka akap-kapin naasi ka kanyak. Amunak akaasyan. Agkakaaruba tayo. Isu ama sa pula at tulungan kayo, tata. Hay, saan mo't gayam apud nung agkabaw kayo? Pat siyambot pagbaga ti tao. Napigsapay ti memoryak. Kenday ta ipagpagada nga agdangranak iti padak a tao. Saan apod no ta? Wen, tata, napanaknak akon. Ay, balasang ko. At da ibagak. Ngam di mo ipagbaga kada brindo ken rima Taamangan nusungaten dak. Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Ay, kinapudno na. Pinapanaw dak. Di dak kayat akabalay. Tanaang dudak ka na ho. Anya? Una yun? Awmot asida kada kayon? Kay kayat ko. Tapno saan da ko nabugbugkawan. Wen nga rod. Pasaray mga ko abugbugkawan da kayo dagijay nga agasawa. Ay, kinapudno na. Manipod adaak ditoy. Nauli mo ka hindi panunot ko. Nga oray awan makmakan ko. Saan abalay nga agbisinak. Basta awan mang bugbog kaw kanyak. Naragsaka ko, balasang ko. Ala, bayan nyo. Taaramidak amin akabaulak. Tapno makatulong ak kada kayo. Ado ti mabalin ko nga asidgan amang tulong kada kayo, tatalito. Ay, agyaman ak balasang ko. Kababain. Kita man kidi no adam mo nga aggat-gatang iti daga. Ha? Ado tata. Ay abam tuman nga rod ditoy. Sekreto talaang daytoy way. Di mo ibagbaga iti sa balay. Brendo, ape ang nagado ti tao di takalkalapaw ni tatang. Andan samot da ka sa napasamakin kuanan. Awan, sa nga ili na dagijay. Kunamon ni Lore adagitay tao amang tulong kinkwana dagijay. Tulong? Wen, am mo kanon ni Lore dagita tao. Adda kanon mabalinda itibiyag. Agpakalaing day di akaruba. Di na pa ipakadamot kadata. May bayamlatan. Tinapatag, adamang tad iti tulong ka ni tatang. Wan angam anyalat sa wandag iti taon ngay. Ibagada abinaybayan ta di amam. Bakit? Ay na, makapasuron na talaga da di alure. Agpakalaing. Sungatagsan. Ay na, bye-bye amon. Di kan makiapa. Bakit? Tatang, asino dagi sa nga ilayo itay? Am mo kanon ni Lori dagijay. Imay danang tad iti tulong. Ni, adama na pinta sa kabinet yung. Inteda dagita. Adda pa'y paglutuan yun. Wan, kan kalkaldiraw. Agore kayo. Adda pa'y napuskul akutsun nyo. Tay original akutsun day ta. Jak mo
Basta inawat kulatan Adapay duwa ka ban abagasyon, tatang. Wan, inted da amin dayta. Di yun samot mausar to'y kabinet yo. Basit mo ti kawas yo. Ala akong da ito'y, gatangak no isaw. Sige, alaam latan, Rima. So kataktoy kutso nyo, tatang. Kayat nyo? Adatay single akutso na jabalay. Nalawa na ito kutso nyo. Si kalata, anak ko. Total, sa anak erwa, mga gida itinalo nang. Alaan mi nga rudan, tatang. Ang mga nukit-kitan ti marabutit ti bagasyo. Isong alaan min ti may sakaban. Tane, awan bagas min. Sige laeng. Alain nyo lata. Mangipati kayla iti iluto. Ayusin kanya. Awan gayang bagasin bakit? Ay, awang kwartak. Ada binayadak ng utang ko. Ingkapay la dumawat ka ni tatang ta sigurado nga dumanan ti intad da tulong kang kuana. Sige nga ron. Mapanak ka ni tatang. Ay, kita am tuman no da intad da pang kusina ta mga alaka. Tane, awan pakitsin data. Awan na bata kwartak. Wan, bakit? Ne, ayan dagiti abastuyo nga tata. Kwa, dinawat ni Brindo. Dona, balasang ko. Anya, apay nga impadawat yu amin. Kwa. Nalabas mo't dayjay nga anak yo. Nagdakkelan akarni ngam saan nga agtrabaho. Bye-bye amo, Dona. Ket tay kwartayo ngay. Idulin nyo taamangan no mapukaw. Ay, saan? Nakadulin balasang ko. Adan paggatang ko, iti agas ko. Brendo, apay nga yakas jay. Napimpintas samot ng balay ni tatang ngam ti balay ta. Bak nang ngamin tay mang tultulong kinkwana. Negosyante ka na. Anya? Nagswerte mo't ni tatang? Adda kumamot mang tulong ka data? Sana balay. Tano pumintas ti balay ni tatang. Datan tumot la ti mang tawid iti dayay. Inton matay. Aywan, anya. Ay, wang gayam. Kaano nga si kaswam ti titulo ti dagatayo? Asikaswam pay lang. Kit adamit titulunan. Wen ngamnagan pay la ni tatang taday jay. Kit man ano kumangay. Asikaswam tanto Akpay masango ita. Busy akpay ngagwalwalis dito'y balay. Yan sana balay. Tadamit ka data. Tititulo. Tatang. Napintasan to'y balay yo Wan. Pinapintas dan, anak ko. Tatang. Dakkalakit di tinagastos ditoy. Nagdakkal ti balayaw. Ay, wan. Dakkal. Ano man ang tiabastuyo abagas tatang. Alakon na gito di umot lamay ibaws. Kandi yun samot usaran ti LPG Kayo mo ti paglulutuan yo. Reservak Tano, jak makakayaw. Usarag da ita. Buludan mi pailaang. Isublimin to. Ay, wanggayam. Apay, di da kay inik ka ni ti kwartayo. Ay, saan? Apay nga Timawat kayo kuma. Ay, wain. Inton matay kayaw. Da kaming taon, tagnaid dito'y balayaw. Tatalito, umayak man. Apay nakalukat tiri daw yo. Ni, nakaturog magayam iti sofana. Tata, umayak man. Aguray ka. Saan samot ng agang angas ni Tatalito? Tatalito! Tata! Kukwamin kinirima to'y balay ni tatang. Umakar kami nito Brendo. Ha? Kita am daytoy. Basa am daytoy ang surat ni tatang. Ha? Surat nga?
Surat na kadata. Nakitak iti pandagtipungan na. Nan, basag man. Ito'y. Dear Brindo, ken Rima. Ladingidag, nulinibas ko, nga inala, tititulo ti daga. Nangipanan na eh. Ituloy mo basahan na. Uwan ba kahit? Ladingidag, nga iba ka. Ngam inla ko kong ti daga. Tapno adda aramata, ken igatang ko, iti agas ko. Tabareng manayunan pa iti panagbiag ko. Ha? Kanto'y balaya nagnaedak. Saan ko ako kwa? Kukwa, tinakagatang, pinatarimaan na. Tapno pumintas ti pagnaedak. Ngam isuda, ti akin kukwa dito'y. Ha? Maday direk na amang dad iti sanikwak iti kas kada kayaw agam raw. Kun awan respeto na kanyak nga amayaw. Iswa pumanaw kayaw. Saan nyo ako kwa da ito'y alotay? Do'y amayaw. Ngayong kuskus pilyaw. Lito. Saan na po na ito eh? Kasanutay tan ngay Brendo. Apay ngay akas diti naramid ni tatang. Pag naudanta ngayon. Awan na saya at nga itden ti dakes nga aramid. No man naging bubukod ka, bukudam tumot tirikat, intun madusa ka. Ngam na dapay gundaway mo nga agbaliw, aramidam. Tati Diyos, si uuray latakan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agyaman anak, tay mawag kamitlangan. Lidya anak ko. Amum ka day, awanan ti igatang ko iti kanag. Nakakaasi ako, dito'y balay. Ni, apay ako nayo nakakaasi kayo. Kanayo nakmat nga gipatulod iti kwartayo. Naibusan, anak ko. Amumutan dito'y pagilyan tayaw. Nagngin ti magatang. Tatang, Naibusan niya naudi nga impatulod mo kanyak, anak ko. Awan pa yun, igatang ko iti bagas ko. Nakautang agpayan kadag iti karuba. ala, di kay madanagan. Apaman ang makasweldo ak dito abroad, pawitan kayo iti kwartayo. Ay na, agyaman anak ko. Urayak nga ruda, hindi patulod mo akwartak. Tatang, adda kayo man dito'y pagsusugalan? Agsugal latan ti ammo yung araramidan? Ay, di nakman pakibiyangan, Carlo. Malasem man ang tiyal daw ko. Imbes ko mamangabak kita. Gusto ko man day tatang. Nakakaasi mo ti kabsat kong agtrabaho di abroad. Isugsugal mo lang ti ipapawid na. Anya? Tatang, agbalbaliw kan. Igatang mo lang ti kanam day ta kwarta. Kasanon numaabak ka? Awan man ang ti igatang mo iti kanam. Bisit ki di ti kastaw. Pumanaw kan, Carlo. Di mo pakibiyangan tararamidag. Panaw! Manong Carlo, apay ngay mawag ka. Adda ka di ibagam? Napatag ti bagaking ka, Lydia ating ko. Oh, anya da ita? May papan kini tatang. Nasken amamwam na niya tiraramidan na dito'y lugar tayo. Ha? Namwa ka pinauitam ti kwarta ni tatang.
Iso ang nakitak man ni Jeep pagsusugalan. Anya? Agsugsugal ni tatang? Wanadin ko. Italaang nga ibagaking kada ito eh. Kaputa masya na kung ging kang agtabtrabaho dita abroad. Ngum saysayangan lang ni tatang ti kwarta a pagbanbanugam. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam, Manong? Wanadin ko. Kanayo na mapan agsugal ni tatang. Anawag, ngumong tanak may. Ala, kasaritak to ni tatang maipapan iti dayta. Saan apod no dayta nga ibagbaga ni Manong mo Akarlaw, anak ko? Anya? Agulolpod lang ni Manong mo Akarlaw. Apay ko mga agsugalak. Dakes dayta nga aramid. Agungit niya po Diyos. Apay nga ron nga ibagbaga ni Manong Carlo akanayon kayo isi pagsusugalan. Siguraw, nakita nak ngagbuybuya laeng kadagiti agsusugal. Saan ngagsugsugal anak ko? Anya? Saan mo't siguro adakes no mapanak lagbuya? Maikenak ngamin nito'y balay. Iso mapanak mo't makikaaruban o maminsan. Tatang. Amin nga ibagakin ka ni Manong mo Akarlaw. Di mo patpat yan. Ulbaw da di akabsat mo. Kaya't nala siguro ti dumawat mo't iti kwartam Tapno da igatang na iti kananda pamilya. Da itati amok. Tatang. Wan gaya manak kaw. At danas ko na mapan ko gatangay. Anya ti gatangan nyo? Napanak nagpacheck up iti doktor. Una na nga da high blood kaw. Iso masapol ko ti agas para iti high blood. Anya? Wan, Lydia. Ay na. Matayak no sa anak nga agtumar iti agas ko. Di na kon masangputan na si bibiyag dito'y balay. No jak magatang di agas. O sige, inton bigat matlaan. Pauitan kayo iti kwartayo. Naynayunam ti ipauit mo Tagumatangak pa iti baro at sinilas ko, anak ko. Abalayan, nagadumot at tao dito'y balay mau. Way, nabalayan. Sa nga ilik amin dagita. Anya? Nay, anya nga iti aramiden di tao nagtibalay mo, abalayan. Agsugsugal kami, abalayan. Anya? Way, nabalayan. Pangaasim Tadi mo ibagbaga ken ni Carlo nga anak ka. Agsugsugal kami dito'y balay. Ay na, abalayan. Nasursurom gaya man ti agsugal. Saan ka matasigo da kasta? Awan nga minter aramide, kabalayan. Amumot ngagmay sa aklaang dito'y balay. Iso masapul kumot tiliw-liwa Iso di mulat ni kaskasaw ti makitkitam ita. Masda awak lang amen tanagado at tao ti adda ija balay ni tatang mau. Agsusugal da magayam. Una yun ni tatang. Ijay pa yun unag ti balay ti pagsusugalanda. Kat, amo ka din daytoy ni Lydia akabsat mo, Carlo. Imbaga ko na nang. Kaslasan apat yan ni Lydia ti bagbaga. Rumrumwar pa yun asak ti agul. Rumrumwar pa yun asak ti ulbon. Kasta ka de? Wala nang. Binagbagak pa yun ni tatang ngay sardang ng ti agsugal. Sayang lang ti kwartana. Wala. Sayang nga talaga no maabakla ang di kwartana. Imbis nga igatang nalaang iti masapsapol na. Tinasayaat. Awagak man ng tikabsat ko. Makaamuditan no dinakpat yan. Tinapatag. Maamuan na tiraramidon tinaganak me. Manong Carlo, agsakit ni tatang. Iso di na maaramid ti agsugal. Anya? Masakit ko nam ni tatang ading ko. Wan, nang tadak nga ron iti igatang na iti agas na. Ay so, saan ngagsakit ni tatang ading ko? Manong, di mo dadaulan ni tatang. Saan na maaramid ni tatang tagsugal kan agulbod? Amata dayjay. Nay, tatang. Kunak man numasakit ka. Apay nga daimot mo nga ara. Asinaw, tinangibagakin kang adda sakit ka, Carlo. Ni Lydia kabsad ko. Adda ka no sakit mo nga high blood, tatang. Wine. Uwan ngagpaisaw.
Naibagak dayta ni Lydia nga da sakit ko nga high blood. Anya? Nga mayatan ti bagay. Awanan ti high blood ka. Iso ang mabalinak manay nga uminom iti arak. Tatang, madlaw nga gululbud ka. Ang mga no yung pamparbar mo lang kinilidya masakit ka, tapno pauitan na kay ti kwarta apag sugal mo. At dayta ka manin ako nakarlaw. Di mo man pakibiyangan ti diskartek. Naglaing ka nga gipulong ka ni Lydia. Tatang, masyanak laang iti kabsat ko ngagtrab-trabaho di abroad. Saan anala katibiyag iti abroad? Carlo, sumardeng kan. Kontrabida kay tibiyag ka. Ay na, Carlo, nalabasa kita'y ni tatang mo anabarbartag. Wala nang, amu kong dayta, gaputa nagsarita kami tay sakbay ngagbardag. Anya? Binagbaga ako ni tatang nanang. Ngam, ay na, natangken lata ti ulo na. Maaramid na pa yun ti agulbod. Ha? Nagpambar nga da sakit ng high blood kini Lydia kabsat ko. Isumat ang nagpawit adagos iti kwarta ni Lydia. Gayam, inggatang laang ni tatang iti arak. Nalabi tapapainuman na pa yan dagiti babarkada na. Aramiden na ti amin tapno makadawat lang iti kwarta ka ni Lydia. Un nga rod nanang. Mabainak tupay ngagkid daw iti kwarta iti kabsat ko. Gaputa amok nga adaan matan iti pamilya dito'y Pilipinas. Carlo. Siyempre, agpawit mo't ni Lydia para iti pamilya na a pinanawa na dito'y lugar tayo. Iso masyanak yung kuha na, nanang. Kat, kumusta mat gayam dagiti kakaanak nga anak ni Lydia? Nasaya at damot, nanang. Kinapudno na, naggapo ako ni Jibalayda. Nang tudak itinatang asidaanda. Kasta ka day. Wan, nanang, nadakalan dagiti anak ni Lydia. Amudan ti araramidan da. Ay, ingay bayaw mau. Sa dino ti ayan na ita. Napan nagtrabaho di construction, nanay. Nalaing mat Amazon ni Bayaw Ingaw. Aya? Nilaang matatang ti pagparparikutan ni Lydia kabsat ko. Kanayo na pawitan iti kwarta, nga masaysayang laang gapo iti panagsugsugal ni tatang. Tatang, sino di lalaki ang naggapo dito'y balayo? Tala nga makitak day di Awan day jay anak ka. Anya nga awan tatang. Langa na ti makapungpungtot. Apay ka de. Ay, umayag sing-singir. Aping umayag singir tatang. Adda ka di utang nyo iti day di lalaki. Adda, Carlo. Kasano kayo nakautang kingkwa na tatang? Kanayon na kayo matapawitan ni Lydia iti kwartayo? Utang ko iti sugal, Carlo. Di naudi nga impawit ni Lydia akwartak. May salaang nga oras anay gamak. Anya? Ay, nagmalasak ka nagsugal idi na minsan nga aldaw. Nagsasaron no ti abak kaw. Sa nabalay, tabumawi ak ngagsugal. Baring mga baka ko ninton sumarunaw. Tatang, unay kamatan. Di kamatan agsarsar deng agsugsugan. Nakautang ka pa yan. Carlo, di nakman isuro iti kayat ko nga ramidain. Makibiyang ka manin ako na. Ne, bumawi manan ti adda iti panunot yo. Kayat mo asawan, dumawat ka manan kini Lydia iti pagsugal mo. Carlo, sumardeng kan. Tatang, ijamon ti agsugal. Kitab di lalaki ang naggapo dito'y balayo. Langa na ti makapungpungtot. Kat no saan nyo ang mabayadan di utang yo. Hay na, ang mga no sabali pa iti aramidan na. Ay, sa anak ang mabuteng. No nyaman ti aramidan na kanya, Carlo. Anya? Agbayad ak mitlaan kinkwa na. Apaman na makabawi ak iti sugal. Ay na, talon ngal daw ang masakitak anak ko. Anya? Wain, Lydia. Ay, nakapsutak. Jak pa yun rumrumwar. O sige, ibagak ka nila kay ko taong may ditabalayo, tatang. Ha? Ay, saanan. Di mon ayaban nila kay mo. Masingala ang ti trabaho na. Agga po pa iti kabangibang abariyaw. Tatang, awan ti kadwayo ditabalayo. Mga nadadaka sa mapasamak ka na kayo. Ay, awan, anak ko.
Kasapulak laeng ti paggatang ko iti agas, ken kanag, tapno darasak nga agimbag. Anya? Agpawit ka man kidi iti kwarta kanak ko. Hawanan ti kanak dito'y balay. Sa anak pa'y mata nagsweldo. Dua pa alawas ti urayak tap nagsweldo ak, tatang. Mangirimedyo ka ditan ti ipawit mo a kwartak Mabalin mo ti umutang kadagiti padam a Pilipino dita abroad. Tapno da itad mo kanyak a kwarta, anak ko. Ha? Masyan ka kanyak, Lydia. Awan ti igatang ko iti kanak ditoy. Di ka dili dyan nakasaritam iti cellphone mo, Carlo. Wala nang. Sakpay la kano ti mangtad iti kanan ni tatang. Kaputa saan pa'y ang makapawi. Kasta ka day? Wala nang. Mapanak bit iji balay ni tatang. Ikakiti kanan na. Kaasimat ngagmayman sa iji balay na. Aguyok kan nabarak kunan ni Lydia. Ala, mapan ka nga rudan. Siya kung ti makaamu amang bantay kadagiti anak yaw. Agyaman nanang. Agyaman nanang. Nasaya at kayo na kay kamanga. Kumusta nga ta ni tatang? Agsaksakid ka no kunan ni Lydia. Isuwa siya akong timangtad ito kanan na. Ala! Aginom tayo laing. Sakti ba ka mo? Ha? Boses mo't ni tatang day jay. Ha? Agin inumdamot ita sirok ti kayo. Kunak man nagsakit ni tatang. Damot ditang agbarbartan. Ina, ulbud at talaga ni tatang. Ha? Amo ko ti aramidak tap numamati kanyak ni Lydia. Asabalik at aramidan ni tatang. Limod nga alak iday ti video. Kalpasan na. I-forward ko kini Lydia. Juan, kastalangan ti aramidak. Amin nga aramidan ni tatang. Alak iti video kan ladawan. Simbangput kamot gaya man. Lydia, anak ka. Uwan, tatang. Jak impakpakam mo nga agawid ak gaya man iti mabiit. Iso asaan ako na nagpawit iti kwarta. Tatang, nagrigrigat ak iti abroad para iti pamilyak. Kan kastamutan kan ka. Anya tinararamin mo. Sinayang mo laang di kwarta nga impawit ko. Imbes ko maakukuha laangan ti pamilyak day di akwarta. Lydia, pakawanan na, anak ko. Jakpat-pat siyan idin ni Manong Carlo. Ngamga po iti ladawan kan video ngayon forward na kanyak. Mamati akon. Anak ko. Naurnong pa yan ti utang yo. Saan kayo na matulungan dita? Makaamu kayo nga agbayad kadag iti utang yo iti sugal. Nya. Mapakawan kayo. Gaputada kayo ti amak. Ngamdi kay matulungan. Gaputa na po kawan ti panagtalik ko kada kayo. No agdarom jay tawan na kautangan nyo. Makaamu kayon.